Uma muthenya wa mwanya kaunti ya Nairobi kuria mihang'o ya kuhitukio kwa ahuraniri giturwa kia Ungavana irongoreirie aria marerũgamia mari andu kiumbe aria ni Peter Kenneth na Miguna. Akiamukira certificate yake, Peter Kenneth augite ihinda ni ikinyu wathani wa kidero kinya muthia kuna ni aremetwo kuhukia mathina ta kuongereka gwa giko na muhatikano wa ngari. Uma haha riu ni guthie mucie kwariria andu a Nairobi, door to door, ward to ward, constituency to constituency, tumere uria turenda kumekira kahinda karia tukuoya kumekira nigetha mumenye cera cito, nigetha mamenye uria tugwaka mucie witu wa Nairobi, tondu no muhaka tuthondeke mucie witu wa Nairobi. Tutikwenda uhoro wa kuona ngari ikihingana, tutikwenda kuona uhoro wa garbage iyurite, tutikwenda kuona andu aitu na ni waingi aria me Nairobi, aria marutaga wira wa matatu na hawkers makireherwo thina Nairobi. No muhaka twicirie ni atia tungimateithia mateithike, andu acio ni aitu na ni waingi Nairobi. Munini wake Miguna uria hau kabere urekorete hatikaine ya koga kurumirira mitaratara iria gathikitwo ni IEBC augite ari sheba gutitimurana na ahuraniri yothe aria maranyotera Ungavana guku Nairobi. Eradicate the traffic gridlock. We can eradicate the filth that is seen in Nairobi. We can build humane, affordable homes for everyone so that the city can prosper. Kogina ku Gavana wa Kiambu William Kabogo uria urahonera giturwa giki ta mundu kiumbe ona akinehitukirio ni IEBC gutitimurana na mubunge wa Kabete Fahad na Duwaitito uria wahotire ithurano cia wamũrani na kiama kia Jubilee. Akiamukira certificate yake kuma kuri afitha wa IEBC Helen Sidi, Kabogo ni endekithirie karani munene gicigo-ini giki athamirio kaunti-ini ingi akimukuruhania na maumirira ma ithurano cia wamũrani iria Kabogo augire ni ciathogirwo. Chairman wa IEBC, wale watu ulipatia Jubilee wasimamia uchaguzi ya nomination, tafadhali waondoeni Kiambu wasisimamia uchaguzi. Maudu megutario ugu kaunti-ini ya Kisumu thutha wa senator wa kaunti yo Professor Ndung'u kuhitukio ni IEBC. Riu nditimurano nene ni tanyitwo mambura-ini maya ma kambeini kuona riu ateti ngũrani mari na ucamba na mayo ma kuhatuka kigeranio kia IEBC. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Ndung'u.